मा सिंहेदी IMA इरमदा मणिपुर एरोमेटिक हर्बल मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट मयाम सिना अखोगी पुलेरगा राइस वाटर मैती चेंगी मही के तौर का पुथोपा अदुना मसी 2016 दगी पुथोखिबदना चही मापन सुरे अदुना दिस इज ट्रेडिशनल मेडिसिनल एंड इमोशनल अदुगा ngasai akhoi ipai pugi traditional knowledge na since time immemorial sinarmaching ado madu scientific intervention ama tawraga sida yauriba supported by Manipur startup scheme planning department government of Manipur na aingonda akhoi innovative pinya isanu pana proprietor na founder liko I am a retired government support ta yidi retired ore second half of my life si amu employer orga mi tara mari manga si thabuk pijaraga mang khara ba mut khara ba chahi tara mari manga kunmu noi hak tak gi hongna chahi kunmu si singhi se kawraga na thairaga thambado amu revive tawra pabung je revive taw jabani ko ai objective akhoi nga che vocal for local to grow back ado worldwide india da na tana mafam khuri makta akhoi traditional manipuri herbal shampoo che mi pung khuri mak ki kok te yoraga akhoi nga sai kok sem tang inghan ba some promote over tana here to cool down toba and to uplift the soul manchi amna akhoi reasonable price ni akhoi sen price level amni na only MRP the lupa ni fu dani nupa na manga taru bijabiyani nupi na ani ranga tak ohum lag yai aduga masidi irrespective of the age caste culture no barrier at all